Kasamla Angelia Marwen arpusaus nam kerta kalarong hakatup ban mi khmat ya Megalia hakajing Yakob thei bhabri femina Miss India kabanlong haki banai banwan ke Angelia college school Hasin Mary's bermenta kadang pule masters degree haka subject political science sa St Anthony's College. Kasamla Angelia Marwen kala ai ka khubor shaki samla ka Megalia bat hakani kanong ba ki bakwa bat thrang banrung shakum kini ki lumpung hakajing kran jongka Hasilong Press Club da ka baong Bu eka thong hakmat jongpi Tracy Tom wat kan randien laki bun kiding penkiang bat shania ping e halade bat hakinong yarap jongpi. Dengan kerteng Angelia and Marwen and the Femina Miss India Meghalaya 2024 dan kong e al ko akan batai pakai jeng jong amo de ngam patule pajeng mo kadang ka first time jong ka bangan le ka pajeng dan dapat kajing kemen bat kajing sungu shibun ngalayo kajing ke cool play bat ru kajing aiman siam bat ki shibun ki ba layarap yang ki perlap janga ki bahaya kasam janga ki ba aiman siam nga bangan le kene ka pajing te kade ka siam ru ka baning kong janga tengah nanda lambat dalam ayub hare bangam te phare shpa ka pajan e tamba ngala dap la kajing sokmen ba ngala kwa bale kene ka pajan do ning kong hi wala ngala de ngala munchwa ngala le ka modeling ka ek tamba kene ka pajan tri part kade ka first time jonga ngasnomo ayo play ba ya baru ki papia dan hang ni ki palak ba ki bahaya ngasam jonga ki bala ayla dengan bandan hang ni mentah shpa ang nama ba hajing shisha nga makhan mo jama balle kani ka Femina Miss India ka shulong long all of a sudden kan janga ko point le kani de ka ba kayo jing yarap kadai na ngai kasam balle ki parlok para janga de ka sarkar tengah payo an ma kim dan batte bira ba ngale pajing nama ba patule ide ka we ru hari regional level ne ka state level so ma patule de menta anang shu kadai ka sim ka baning kom ka bangle kon Femina Miss India kala astang nado mentahi nama mentahi la astang ka bootcamp ke finals kan sa day haga October last week mi patte berada date hadu mentahi pas specify ya but ka mi habale departure mi habale sa mo Mumbai hawa September last week nado kan sa kwa represent ni ka Meghalaya ne ka personal goal jomaro aku akan lihat ke na benta jonga pada benta kali yang tak kejela jeni te ngaru ngade ka de ro ka bang pat jule kini ke tambah ngala pensiun le de ngala train le de ngala le ka pa ngala na le bangan yo apan represent kali ya kejela jeni te ki pe ro aku apan ong balada pi don ka thong le ka train pi kwa apan le ke wat number khat le number khat ba la na bangle wala da ngala bangle kumba kane kane ka first time ka bangle te phiro pila te bangle wanu pakha ke ba mamla ne kane ka it's too big for me or something like that. Just do it, focus on your dreams, work hard and you can achieve your dreams. Ka jing ye kun Femina Miss India kamdele ka voting system kare ka jury based system henry bangan poi ka top 12 part kare kadang ka sub contest ka ba ka Miss Multimedia and namenta kata ka sub contest dengan kam nya ka mensiam ka jing ai mensiam ki pat ba balo jong ka jelang Meghalaya balo ko be ba pin follow ba pin like ba share ki ya ka social media jong amo balo ko be on ka Instagram ne ka Twitter ne ka ayu ke ka Facebook de sobha I mensiam lang bachelor lang yang bangan dia akan represent bhai ka Meghalaya kai kudeshman ni de khun jong persajana ni de persajana but mangi baro khot ki bahia kan ni encourage hi ban leg contest ni ki fashion show namar ba ni na du damre ba school ro isai participate ni ki fancy dress ke kan badan kini ki function bari school ro isai participate ni bahia baro khot ni encourage hi ban participate khude